Abarisa omu kyanga eki abarikwegitira omu kibiina kya Nyarurambi Nyakabungo batungi kweterana barugayo bayoreka ngu Tushabe akagyezaho kuza omu kibiina kyabo bitu kubanje kumwikiriza yatandikiraho kubarwanisa. Okurugiirira ahari Stephen Kamugisha omwe aha beebembezi b'abantu aba nibo bagyerizeho kureeba oku baheerezayo omwanya ogu ahabwa factory egi kutandika meya niwe ariyo naabarwanisa kandi ngu n'akavuyo koona akarimu. Niwe arabahabisa ahabw'okuba akakora application nayo ngiina ekakigwa ebiro 8 by'okwa kabiri 2017 bamemba babarisa kuba bashitamire bagira ngu omusheija tituraza kumwikiriza kw'abamemba w'abarisa. Kamugisha nagira ngu Tushabe akatuma n'akakiiko k'eitaka kete Area Lands Committee omuri Rubanda kayanga kuheereza abantu abo ebihandiiko by'okusherura ekyapa ky'eitaka ekyagarurize ebigyere by'ab'enyima. Ekyantangarize na Tushabe Norman ori meya wa Rubanda Town Council akija nka memba wa Area Land Committee yayemerera n'ebigambo bye yagamba na video tugine yagira ngu nyowe nkyali memba tindaza kwikiriza eritaka kugira ngo bagyombekemu factory nahurira nashasha nk'omwebembezi utalendera abantu b'ekicweka kyeye entunguka. Kamugisha nagira ngu baheereze kuvugana President n'abandi bakuru konka ekiri kubashobera n'okureeba akakiiko ak'ahansi akarikubaremesa kutunga ekyapa ky'eitaka eri. Tukavugana President na investor baturagira batuhereza Minister wa Lands akija kunu yagira ngu twine kuba turatunga land title eyo balija kuhereza investor ou twaturi nawe tubugene President konka twine ekijinji. Abandi bamemba b'ekibiina eki abitwagambaho nabo babeka ngu eki barikushaba n'okureeba ngu factory yatandika omu kyanga eki kandi abashemereire kuganyira omu kukiita babe nibo bakiitwa. Omwanya ogutwemereremu n'egy'abarisa hakuba nyowe ndatikana naryo kandi nkaguraho n'erindi itaka hamusi kyaho rirabugira abarisa n'endagaano ezinyine zirereka ku itaka ryange rirabugira abarisa nahabw'ekyo abarija baragyeterera ngu biineho nyowe ndamenya ngu itaka n'eryenki eri turimu n'ery'abarisa. Wa President egyo bintu byona tugine twarugireyo byona ebishanyizo byona tugine kwihurira kubahurira ngu turana kutunga sente cyabanyiga bana ngo nabeze sente tutozijya twenka kakantu kitima kandi bo batabana bugene tuturaga turabona turagwanura umwana abantu abandi kweze igitaka baracho mugani ngo ryabushabiranaga namarago bikahayo itaka twabona bugene arito turarigwanira arito turagira ki bo babirugaho itaka n'egy'abarisa. Bitu kandi we Tushabeho utuhagambaho nawe ahasimu yatoreka ngu tari kurwanisa abantu aba kwerekana yenda habemu oburinganiza omu nshonga z'eitaka eri. Mwenu kubije bari mu gihecho I didn't support the barisa nabagira you people chance yaba yiji neighbors tibafireho mukwatanisa nabo muwe mekintu kimwe mugire ki kujya kampu kanya so abarisa babaselfish bayina ngo bagire ki bakitware bonga. Yabuzwa hanshonga zo kugira ngo akaba nayenda kuzo mu kibiina cyabo ubwo yagira ngo n'amazima bitu bakanga kumwakira awe nshonga zo gukora ibyabo batine bahabuzubwe. Nditi barananka kashaba kuba umurisa because my father himself bakaba bararisizamo bagira ngo nomani twamutamu of course nabo bakaba bari kwekoramo barenda ngo bije baronde gwitaka twamutamu nomani no mugezi ararituremesa abo bakamuje tibakampaka n'akaruhu bari kurebuza enshonga nabagira ngo butikiriza n'obu kubwa kuba butahendire entebekanisa zo kutandika kwa factory ejo muri Rubanda nizibasa kuteganisibwa. Amakuru agagasha kwa Job n'amanya Apuri awatari West muri Rubanda. Atumukama alikuleta makama